Ndagushimiye neza amatwi muri kano kanya, ni umwanya mwiza tugiye kumva amakuru y'imikino ageze. Turibanda ku ikipe cyane cyane ya Rayon Sports, niyo tugiye gutindamo umwanya munini cyane. Tugiye kureba biri kuyivugwamo cyane cyane nyuma yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup cyashojwe kuri wa gatanu, aho ikipe ya Sport yegukanye itsinze ikipe ya Gor Mahia. Turaza kureba uburyo ki umukino wagenze, turaza kureba kudushya twabaye, haba ari imbere y'umukino, haba ari nyuma y'umukino, cyangwa se umukino hagati. Turaza kwimbika neza, twumve uko byaba bimeze hagati y'abayobozi, hagati y'abafana, hagati y'abakinnyi, hagati hose muri staff ikipe ya Sport ndetse no hanze n'ubuyobozi basanzwe b'igihugu, uburyo ki byari byifashe mu ako kanya. Byari byishimo bimeze neza cyane, aho buri munyarwanda wese yishimiye ibyo Rayon Sport yakoze, ibyo Rayon Sport yagezeho, kuko yahesheje ishema igihugu cyacu. Shima rero abashyashya baje hano ku murongo wa YouTube, turabakiriye. Mukore subscribe, mukore share, mushyiremo comment, nabasanzwe namwe turabakiriye rwose. Mugumye kudushyigikira, ibyo turi kujyaho no kubera mwebwe nimwe turi kubikesha. Ahangaha rero ku ikipe ya Rayon Sport, ibyishimo ni byose mu muryango wa Rayon Sport nyuma yo kwegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Hari ku wa gatanu, tariki 7 Kanama 2026. Twayita Rayon Sport, twayita Gikundiro, twayita Isaho y'Inyanza, twayita ikipe y'Imana, uko wayita kose n'ubundi biraza guhurizaho ko ikipe yegukanye iki gikombe itsinze ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya ibitego 2-1 mu minota y'inyongera. Umukino ubereye kuri Stade Amahoro, yari yakubise cyane yuzuye, aho byaje gukina igice cya mbere cyarangiye ikipe ya Sport ifite igitego. Igice cya kabiri cyatangira, ikipe ya Gor Mahia iza kukishyura, biza kubaho ko bongeye mu minota 30 kugira ngo ikemure impande zombi. Ahangaha niho umukinnyi rwose wa Rayon Sport yari yinjiyemo, arangije atsinda igitego cyiza cyane, birangira ikipe ya Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Iyi Rayon Sport rero yakuyeho amateka mabi y'imyaka 28, aho ikipe ya Rayon Sport iruka igikombe cya Sekafa mu mwaka w'1998. Umva ko harashi imyaka 28 ikipe ya Rayon Sport itegukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ku ikipe ya Gor Mahia yo yayimaze imyaka 42 nayo itacyegukana, ariko ikipe ya Sport yakuye hano mateka mabi rero, kuko Rayon Sport yaruka kwegukana igikombe cya Sekafa imyaka 28 ishize nko kwayivuze, hari umwaka wa 1998 ubwo yabigeragezaga hari ya igihugu cya Zanzibar, niho yabaye cya gikombe. Iki cyahise kiba igikombe cya mbere cya Sekafa iyi kipe itwaye ku butaka bw'u Rwanda kuva irushanwa ryatangira guterwa inkunga n'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame. Guhera mu mwaka wa 2002 niyo yatangiye kujya atera inkunga kino gikombe cya Sekafa, barakimwitirira kuko n'ushyamo imigabane myinshi cyane. Ikindi kandi yacyegukanye icyo gihe n'ubundi idatsinzwe, yacyegukanye n'ubundi Rayon Sport idatsinzwe, kuva yagatangira haba mu jonjora, haba mu matsinda bari barimo, ukajya mu kimwe cya kabiri kabigeze na finale. Ikipe ya Rayon Sport nta mukino n'umwe yigeze itsindwa mu mikino 5 yose yakinnye. Umva ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe
yatanze ibyishimo ku bantu bose hano mu Rwanda. Ikindi twavuga rero, ikipe ya Rayon Sport yabayeho gutwara amafaranga afatika rwose, nk'uko twagiye tubitangarizwa na Ferwafa, bamwe mu bayobozi cyangwa se uburyo cy'irushanwa ritegurwa. Nyuma ngo ibihembo by'irushanwa Rayon Sport yihariye, iya mbere yahawe sheke y'amadolari 30,000, ngo arenga miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda. Umva ko ni amafaranga menshi cyane ikipe ya Rayon Sport atwaye yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup, kuko yari ikipe igitwaye. Ikipe ya Gor Mahia yabaye ya kabiri, yo yahawe amadolari 20,000 by'amanyarwanda. Umva ko nayo bako yatsindiwe ku mukino wa nyuma. Al Hilal yo muri Sudani yabaye ya gatatu, yo ihabwa amadolari 10,000 by'amanyarwanda. Tuzi ko ikipe ya Al Hilal yo yaratsinze ikipe ya Jamus kuri penalty ku mwanya wa gatatu. Umva ko rero ikipe ya Rayon Sport yakoze amateka adasanzwe. Ikindi cyabayeho ni ukwiharira kw'ibihembo by'abakinnyi ku giti cyabo. Rwose ni ikindi, nta kandi gashya kabaye muri irushanwa, nuko ko Rayon Sport yanditse amateka yo kwiganza mu bihembo byatanzwe nyuma y'irushanwa. Rwose Rayon Sport atwaye ibihembo byinshi. Dufata nk'urugero umukinnyi mwiza w'irushanwa MVP, uyu nguyu yabaye kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, akina mu bwugarizi. Uyu nguyu ni Emmanuel Shimimana Kabang, wegukanye iki gihembo kubera kuyobora ubwugarizi neza. Ku ikipe ya Rayon Sport habonye ko yatsinzwe ibitego 2 byonyine mu mikino 5 yakinnye, yinjijwe ibitego 2, ariko imikino yose yarayitsinze. Ikindi Rayon Sport nuko niyo kipe mu irushanwa yabanzaga igitego ikipe yose bakinaga. Umva ko nta kandi gashya, kuko ni strategy ya Haringingo Francis. Uko uyu nguyu Haringingo Francis ni umutoza ufite filozofi yo kuvuga ngo ikipe yose turi gukina reka tuyibanze igitego, yo ikora ibishoboka byose kugira ngo ize kutwegera ikitwishyura ariko twakibanje. Akandi gashya rero kujyana n'ibihembo ku ikipe ya Rayon Sport ni uko umunyezamu mwiza yabaye umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport. Iki gihembo cyahawe Junior Dande, winjijwe ibitego 2 pe mu rukurikirane rw'imikino yose y'irushanwa mu mikino 5. Umva ko ni umunyezamu wakoze ibintu byinshi byiza, ntiyakwinjizwa rwose. Ahangaha ni umutoza mwiza yabaye umurundi Haringingo Francis Christian. Uyu nguyu yanditse amateka mu ikipe ya Rayon Sport, niwe wagizwe umutoza mwiza w'irushanwa rya Sekafa Kagame Cup mwaka wa 2026. Umva mu bihembo byatanzwe rero, cyatanzwe n'uwatsinze ibitego byinshi. Umva ko ibihembo bijya nko muri 5-6. Rayon Sport ko yatwayemo ibikombe, ibihembo bigera muri 4. Rwose ku bantu bihariye ku giti cyabo ni ibintu byiza cyane. Byishimo rero turebye ku Karasisi mu mihanda ya Kigali, tunarebye rwose mu byaro ku munsi wo kuwa gatanu masaha ya saa 3:30 saa 4, ahantu hose bari bishimye cyane. Ahangaha nko mu mujyi wa Kigali, nyuma y'uko umukino urangiye, abafana ba Rayon Sport buzuye imihanda ndetse no mu nkengero za Stade Amahoro, i Remera, Kacyiru, Nyamirambo. Abamotari n'abafana mu modoka bakoze akarasisi kari karyohe cyane kadasanzwe, berekana ibyishimo by'uko igikombe cyatashye mu bururu n'umweru. Ahangaha rwose wasangaga ibara ryose riri haba ari ku muhanda, haba ari mu kabari, bose bategura ibitambaro by'ubururu n'umweru bagaragaza ko Rayon Sport rwose yatwaye igikombe kandi yahagarariye u Rwanda muri rusange. Ahangaha tuvuze
Minisitiri wa siporo Nirere Mukazayire n'abandi bayobozi batandukanye bo mu gihugu bakaba barishimiye byimaze ikipe ya Rayon Sport mu rwego rw'ishema yahesheje umupira w'u Rwanda. Urumva ko rero byari ibintu byiza cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuko yakoze amateka adasanzwe. Ko rero nyuma y'uko byishimo by'abareyo byahemeze neza cyane kuko yaretse ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya ibitego 2-1 mu minota y'inyongera nk'uko twari twabivuze. Ngo rero ahangaha ikindi cyabayemo nuko hari ukuvuga ko bwa mbere yuko umukino wa nyuma wabaye ari wo wa mbere wabaye mu stade Amahoro kuva yakavugururwa, kuko amatike yose yari yashyizwe ku isoko cyangwa se muri system sold out. Amatike yose yagurishijwe, abafana 50,000 n'abantu 508 bafashe imyanya yabo, bituma umukino uba neza bicaye, ibiro bimeze neza, ibiro bidasanzwe, ku buryo ikipe rwose yari imeze neza kuko yari ifite umurindi w'abafana cyane, kwajeje ikipe yacu ya Rayon Sport yahesheje u Rwanda ishema itwara igikombe. Kandi kuri stade usibye Nirere Mukazayire yishimiye ibi ngibi, na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengimana nawe yari ahari rwose, nawe yakoze ibintu byiza cyane, nawe yari ahari, byari bimeze neza cyane. Ikindi kandi gashya kabayemo ni igitego cy'amateka. Umukinnyi mushya Daniel Muhoza yinjiye mu kipe ya Rayon Sport avuye muri Etoile de l'Est. Uyu ni umwana rwose urangije ubundi, ariko bari kumusinyatuwe we uri intwari y'abareyo, yo yatsinze igitego rwose cyitsinze mu minota y'inyongera bari bongeyeho. Rwose byari ibintu byiza cyane, byari ibintu bimeze neza cyane. Ikindi, ikipe ya Rayon Sport ikimara gutsinda, hari benshi batunguwe nuko ikipe ya Al Hilal iyi ngiyi yandikiye urwandiko ikipe ya Rayon Sport iyibwira ati rwose mwakoze neza, mwatsinze. Iyi baruwa yaratunguye cyane ya El Merreikh, nubwo amakipe menshi yo mu karere asanzwe ahangaye n'ikipe ya Al Merreikh yo muri Sudani, yatunguranye ihita yohereza ibaruwa ikipe ya Rayon Sport ubutumwa bwo kwishimira ku mbuga nkoranyambaga, igaragaza ko itewe n'ishema n'umupira wo mu Rwanda ndetse n'urwego rw'imitegurire rwa Sekafa y'uyu mwaka, ko ikipe ya Rayon Sport yakoze amateka adasanzwe. Benshi barifashe, abafana ba PL bo barifashe rwose, kuko nk'uru guhagararira abafana Jean Gwan we mbere y'umukino yari yavuze ngo ku mutima ikipe ya Rayon Sport bayitsinde, Komari itware igikombe, ariko mu magambo ndi kuvuga ikipe ya Rayon Sport itware igikombe. Benshi bo baratunguwe, benshi bakozwe n'isoni. Ikindi cyabayemo hano nuko umunyamakuru Mucyo Anta Biganiro yari yemeye umunyamakuru Karikeza akorera ku G-Sport, amubwira ko iri rushanwa niritangira Rayon Sport ikazatwara igikombe cyangwa ikipe yo mu Rwanda ikatwara igikombe, ko azamuha miliyoni y'amanyarwanda. Kuyu wa kane niho yamuhaye 500 bya vase, kuko uyu Mucyo Anta ntiyari ari mu Rwanda, yari yagiye mu gihugu cya Tanzania kureba umukino wa Simba, ariko aramubwira ati kuwa mbere ni ingaruka, twiteze ko ku munsi w'ejo tuzabona byinshi, aho azamuha andi 500 yamusigayemo akuzura miliyoni rwose. Umva ko wari umukino mwiza, wari umukino w'abanyarwanda, abanyarwanda barishimye, abafana barishimye,
benshi bati kuki Perezida Paul Kagame ataje, ariko mu nshingano nyinshi afite n'abashije kuza, ariko abagiye bahari barabahagarariye nkabonye nka Dogiteri Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe yari ahari, ndetse na Nere Mukazayire ushinzwe siporo mu Rwanda nawe yari ahari. Rero urumva ko byari ibyishimo byiza. N'utwo duce tugiye dutandukanye, aho twabonye akarasisi k'abafana, twabonyeho Dr Justin Nsengimana ku ikonte rye, ku ikote ryiwe ku mufuka hariho ibendera ryanditseho ubururu n'umweru. Twabonye ko hari amakipe yagiye atandukanye nka NMEC mu Sudani yishimiye ikipe ya Sport yana kibarwa, yishimira uburyo yitwaye neza. Twabonye mu bihembo bigiye bitandukanye by'abakinnyi ku giti cyabo, Rayon Sport yihariye ibihembo bigiye bitandukanye. Twabonye ko Muhoza Daniel ariwe mucunguzi w'abareyo. Ibyo ni twagiye tubona bigiye bitandukanye. Tuze gusubira muri video biza kuba ziri imbere, tuza kureba bimwe mu byaranze uyu mukino, n'ubundi tuza kureba amwe mu mayeri umutoza Nyingo Francis Christian yakoresheje kugira ngo atsinde ikipe ya Gor Mahia. Kushimira abo waneza amatwi, kushimira wowe twabanye, wakoze cyane. Bashyashya mukoze subscribe, abandi namwe turabishimiye. Ciao ciao, bisubire muri video ziza kuba ziri imbere. Ciao ciao.